Hireyo obu ebibina by'emyeto okurugwa muri rubanda ebire etayayire omuhingi w'omutando Joab Tumwebarize aha famu ye erikushangwa omu Rubale omu district eya Ntungamo. Emyeto egi n'emwe aha barikuganyirwa omu ntebeekanisa eya The Skilling in Agripreneurship for Increased Youth Employment erikushagikwa aba the Embassy of the Kingdom of Netherlands kurabira omu kitongore ekya Avis Foundation n'ekigendererwa eky'okutungura embeera y'emyeto eri hagati y'emyaka 18 na 30. Okurugirira ahari Joab Tumwebarize obwire nk'obu nibwo bukuru emyeto kwejumbira omu by'obuhingi babase kurwanisa obworo. Nateko kwa kurona echo iremu interest narishe echo rukura no kuna ngokore hano basa kushara mu nyokanye kazi kukanza kuri sembusi kirungi cyembusi tisikwendera koje gwa evere time tisikwenda kiponkano basa kutandikana embuzi 5 embuzi nejara amezi mukaga oza kweshanga shanga mwaka gumwe n'ekitweka embuzi nezara 200 kandi otine cyangwa cyotire mu kindi bari twabaleta ku bench bakiga kureba apart from enterprises barakora bakabasa gukora hedi akagira icyo bayiga ushago buntu baby kawe yaratugire puriga wakabitahigire ho butumba ahige ho butumba akubari n'ikituje abamwe barabasa kuhiga ibindi biti bareba projects twabaza kutakurabura bayitegereza guzo enterprises urabasa kuzikora alongside rezibaye barakora emwe ahamenyeto etayira ha fameji eyorekire bimwe ahabibegire. First of all twaturatunge mpunu konka zitari ha mutindo nk'ogumwareba, so we are going to improve like nkebiju ebyetu byabijya higuru konko ubu twakuta hansi. Then secondly no kuhinga n'ibituzi mazima byanshemeza and of which in a short period kandi birimo sente nyingi. Ibura ry'emirimo ni kimwe aha bintu ebicyateganisa entunguka eyihangeri ya Uganda.